وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip no Allah damakandaray no nasangkaiya oras tano di nagawi itano akapaka pumagpedatan pamanan nagu kakalimuditan sisagyang kaiya oras tanwa mapuntok na ayay niya mapipikir tanwa pelabuan tanwa bitiara udina bagantano sa mapunto kausayan na giyang kaiya tigubas sa Arab aan nahyu anil israf suki sa sapar na wagama udi na suki sa sapar na si iku kapamagula udi na aya maanan yan nakapag-israf. Pada sa sifat ini sapar wagama tanwa agama Islam agyang kaiya sifat akapamagula udi na taulaan at tigitano ay sabab na kagya giya ina pukilangon agyang kutuwa langwan taman so agama tanwa agama Islam na aya suguan yan nagyang kutuwa kakakadno taw sa lembak udi na si Salook aya katiro mga Lokostano aya katiro mga Arab na tigiran man na iya khairul umuri awsatuha aya amapia si kulangwan taman abtad na so mateng kaon udi nagyang kutuwa lembakon si ku mga Lokostano na aya kabasiran na tigiran man na iya anday syukur magantag na sukatatang kairon naginan din na suwagamatan wagama Islam adi niya nagkibubayaan nagyang kutuwa kapamagula o di nagyang kutuwa kapanubra si eko di ikang gusto ako tamok na di niya man nagkibubayaan nagyang kutuwa kapapaginu tao o di nagyang kutuwa di ikakuriputi tao si eko ginawa niyan. Ayamana na ayar kuwagamatan wa agama Islam nagyang kutuwa mateng ka akapagintaw ama daw nagyang kutuwa kateng buakar udi nagyang kutuwa kapanubra si eko gasto kudi kapagintaw si isagyang kaya dunia dito sabab asya kini Raghib rahimahullahu ta'ala na pitiro yan ayat tigina pitiro na tigina manai kapag israf udi na kapamagula na huwa tajawuzul hadd fi kulli fi'lin yaf'aluhu al-insan wa in kana dhalika fil infaqi ashhar ayat tiginaptiro na kapamagula udi na kapag israf nagina na tigina sudi kapakasubraw tao si ikutamana si kulangwan ugalbak ading galbak no manusia wa in kana dhalika fil infaqi ashhar api apan na minsan panatigin giyang kutwa kang gusto na suwaya maana niya nakapanubraon
nagiuti ayam ananian na lumalangkap udi nagitu atigin ika kalilid ayam ana nagiang kaya kapamagula na kanaba sibu aya ko tamok katama na si iko kang gelebak udi nagiang kutwa di inggulaula anu taw na ini sa parun wagama agiang kutwa kapakapa no braun ayam ananian nagiang kutwa antu ni bana di kapaka subraa si sagiang kutwa galbak si kuya maananian na tamana iyan. Siya kiniya Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala na ayakabasan yan natigyan na ma anfaqta fi ghairi ta'atillahi sarafun wa in kana dhalika qalila. Suwati gimana iyo Sufyan ibn Uyayna suwati gimana iyo sudiin kamang gasto si ku salakaw ko unot na parati yasi ku Allah nagyutuat tigin mana ina pedutuat tigin sa kapagisrap udi na kapamagilang kapamagula wa in kana dhalika qalila api apa nagyutu na ayam ananian na maito api apa maito ayam mana nagyang kaya kapamagula udi na kapagilang sa tamok na kana aba ayabu apetir na kapamagilang na bagyong kutwa sobra agasto ibarat yan na minggas to kasamia kalala nami subra agiang kutwa dingkang gestuan sa taman samila agiang kutwa pinggestuan ka nakana bagiu tubu i ayam anania nakapagilang sa tamok nagukana bagiu tubu i kapamagula kaso kapamagula sa tamok na makasusuldum pena agiang kutwa di ikang gestui utaw si sagiang kutwa ribat udi nagiang kutwa di ikang gestu utaw si kuya manania na ilang akan ba unut na ba paratiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ipaginang kantan saya mga urip no Allah mga luksami na mga bubayami mga watani ayam na pepenanggilan tanwagi ang kaya kapamagula o di kapanubra malagi do panganangkan anta katamok anta kagalabak na diyan na nagkabubayaan wagama agi ang kutwa kapanubra iron na di man kebubayaan agama agi ang kutwa yang maknanya nakapagikot di man kebubayaan agama so kapagikot kadi suagama tanong na lembak sa kanian aya sugu nakatan agama nagi ang kutwa matengka aya maknanya na betad udi na matengka sa ko kang gesto matengka sa ko galbak matengka kuya maknanya na langwan taman di niyan kebubayaan so sobra na di niyan man kebubayaan agi ang kutwa kurang naginan ayam ananian nakiatiro no mga lokustano andi syukur magantag na sukatatang kairun ginan sa kanyan naginan suwaga matanwa agama Islam kailangan na so ayam ananian na mga galbak tano naguso mga tamok tano di tano kang gusto naguso ayam ananian na betadi tano na kailangan na matengka kailangan ayam ananian na matengka si itano makakakadun si sagiang kutwa ayam ananian na pagletan di mana subra na kana bapman uba ayam ananian na kurang ayat katur wallahu taala na tiyan manai qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim pitur wallahu taala tiyan manai qul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim teruang katig mana iwallah ahai mga urip nakan asusirano to na inilangiran sa mga ginawairan ayam ananian na piya inilangiran o di nalialungiran sa mga ginawairan la taqnatu min rahmatillah na di ka no pagkadai sa inam si kulimu wallah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a kamataan aswallah na iprilayan sa mga dusa langun innahu huwal ghafurur rahim kamataan aswallah na sa kanyan na lebih paririla aayamaanan yan na makalimuun lani mana to aya api kimi aya mi anu isagiang kaya ayamaanan yan nakatur wallah na mga tawa inilangiran sa mga ginawairan inwa ipetir wa wallah ang mga tawa inilangiran sa mga ginawairan aya sabab kilangairan ako mga ginawairan nagyong kutwa kaya pangunutiran sa ikuribat
Giang kutua kiang gil bakairan sa giang kutua ribat. Inawatiran agiang kutua untol. Nagiu tu na mga tau tua ini langiran aginawairan. Sama na tu na kanabaya mo pakilang na sutamo. Katama na ko mga ginawa na pakilang pan. Tama na ko mga ginawa na ini sa parpanu Allah. Agiang kutua kap kilangian. Giang kutua kap ke aulaian. Giang kutua ayam ananian na kapkay serapian. Na aya kapkay serapian na giang kutua anto ni iba na kapko sarian. Kapko sar uginawa si isa giang kutua anto ni iba na ribat. Suka pagi serap ayam ananian na kapamagula. Nakanaba sibu na nakutamok katamang usala ko kutamok na ayam ananian na ini sapar penwagama agiang kutua anto ni iba na kapamagilangon. Di nakapamagula. Taman sa Peter wallahu ta'ala kung kapag ipupunang gila ini ano sagyang kaya kapamagula kapagilang ay Peter wallahu ta'ala na tiyan manay wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin kangkan watig manay wallah wa kulu kangkan watig manay wallah washrabu nagu ino makanu wala tusrifu na uba kanu pamagula uba kanu pagisrap uba kanu pamagilang innahu la yuhibbul musrifin kamataan aswallah na dinian kebibayaan agiang kutua tau ama pasang mga papasang pamagilang naguka pamagula sa ayama ananian na tamok kapamagula kapagilang sisagyang kaya ayat nalini man nakapitir o mga salaf ayam ananian na giyang kaya ayat na tinimu saya wallah agyang kaya dua tinim wallahu ta'ala si sagyang kaya ayat agyang kaya ayam ananian na dua baganero napitir wallahu ta'ala at tigina wakulu washrabu kangkano naguino makano lini man naka inisub wallah agyang kutwa kakentano nagukapaginumtan Kenapa ini sapar wallah suka kenang ka sagyang kutuap kebubayaan ka akenka udi nakapaginuman ka sagyang kutuap kebubayaan ka paginuman ka ta ini sugur ka pen wallah aka kenaka kapaginuma ka ugid na ini sumpaton wallah wala tusrifu uba kanu pamagilang naguba kanu pamagula uba kan waya maananian na pagisrap pegi pananggila na katanwanan wallah agiang kanan ayam ananian nakapagilang sa tamok nagusukap kilanga si ikwaya ananian na mga ginawatan Pitarok wallahu ta'ala at tigyan manay wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin lani mano to si kumasasaka na di ka imbasok di ka kawiyagan nanto na Peter wallah isagyang kuto masa kapag kaparagunan ka kapag harvestan ka isagyang kuto ayam ananian na piyamulang ka na aya Peter wallah natigina wa atu haqqahu yawma hasadi begani wagyang kuto kabenar kopim besokyo si kumasa ayam ananian na kaparagunan lani man ka Peter wallah si isagyang kuto masa kaparagunan tanong sagyang kutua ayam ananian na pimbesok tano na Peter wallah beganiyo so ayam ananian na kabnaron aginan susakatian na ini sumpatun man wallah at tigina wala tusrifu uba kanwa tigmana wallah pamagilang innahu la yuhibbul musrifin kamataan asakanya na dinian kebibayaan so mga tao ang mga papasang ikapagilang mga tao ang mga papasang ayam ananian na kapagisrap Su'ata Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala na ayakatir uyan at tigina nuhu anil israfi fi kulli shay ini sapar kira na tigmana ayakin ya Atta Ibn Abi Rabah ini sapar kira na tigin manai so kapag israf kapamagula kapagilang kapagilang at tigin manai fi kulli shay si kulang wantaman ini sapar ketanwanan wallah so kapapagilang si kulang wantaman tamok
antara kasangkapan, ditaran, antara kaya makna niya na panganangkan, na palayar ketanuanan ini sapar wallah. Suaya makna niya nakapagilangaw na giyang kutwa kapagpagulaon. Giyang kutwa ayaw makna niya na di irun nakapagisrap. Nagkapanubra si sagiyang kutwa di irun ayaw makna niya na agiyang kutwa kapagpagusaraw. So Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala na ayakat ru'yan na tigir manay ay la tusrifu fil aql lima fihi min madarratil aqli wal badan. Ayat pa nakaturo Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala isa ini amia kilala apanunutul sa hadis siya kini Ibnu Katsir agu isa ini ayaw makna niya na kiadayuan antuna iba na sumirat sa antuna iba na tafsir ini tafsir si sagiang kanan Al-Quran na ayakabasan niya na tigir manay ay la tusrifu fil aql lima fihi min madarratil aqli wal badan. Ayaw makna niya na ubakan wa tigir manay pagisrap ubakan wa tigin mana pamagilam uri na panubra si ikwaya makna niyan na kakan siya tigin ako kakan lima fihi min madarratil aqli wal badan sabab na sudi kasubra agiyang kutwa kakan agiyang kutwa kainom na adna mapapadal mo na akabinasaan na si ikwakal agu kabinasaan na kwaya makna niyan na mga bedantan si ik mga lawastan ini sapar wallahi ang kutwa kapipigilanga si ikwaya makna niyan na mga tamok di irong nakaprataa suwaya mana niya napanganangkan giyang kutwa di irong nakaprataa giyang kutwa di irong nakapakasubra apya giyang kutwa kakan na ini sapar nakatan wagama ubang kapakasubra giyang kutwa pekneka kaya mana niya na suka pakasubra si kukakan na ayam mana niya na pekebinasaan yan sulawas nagup kebinasaan yan suwaya mana niya na mga pamikirantan dito isabab apitir Nabi sallallahu alaihi wasallam si kukya pakatitenian si kuya makna ni na Amr bin Shu'aib atigin manay pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala makhila ayamana niyanna kam kan watig manay Rasulullah kam kan watigin manay wa tasaddaqu nagu panamarkanu mamagay sa sidika sidika kan watig manay Rasulullah walbasu nagunditarkan watig manay Rasulullah nditarkan watigin manay min fi ghairi israfin sa aya makna niya nakanaba kapanubra nagukanaba kapagilam nagukanaba aya makna niya nakapamagula wala makhila nagukanaba kapagandisan na ini mana kay ni subur katan wallah kan watigin manay nagusidga kanu nagu aya makna niya nanditarkan sunditar niyo asa babayaan niyo sumulot okay ini napananggila iniyo agi ang kutwa subra akan ditar subra akakan subra ayam makna niyan na antuna ini ba nakapamamagay subra antuna iba nakakan subra ayam makna niyan nakainom napananggila iniyo watig mana iyo Rasulullah nagupananggila iniyo panagiang kutwa kapagandisan ayam makna niyan na giyang kutwa di itano antunay ni ba nakatakaburat ti itano kapaki ilaylain gina ni penanggilaan tan si sagiyang kaya di itano kapag intaw sang kaya dunia. So Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma na ayakat ru'yan na tigir manay qul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'at kasnatan sarafun aw makhila. Ayaman anting mana yung Ibnu Abbas nakanang ka sa sadin sa kebayaan nakakuman nagunditarang ka sa sadin sa kebayaan nakanditar ating mana yung Ibnu Abbas ma'akhta'at kasnatan ayaman na niya na ayaw mo tigin na keribatan na kanagiyang kaya dua-dua o pamana panama ayaman na niya na kanang sadya kebayaan ka nagunditarang ka din sadya kebayaan ka uwi na sika tigin mana imarinibat sa giyang kaya dua paganero na tingin na sarafon ikadua na makhila aya makna niyan na si ikakribat ako kapagilangan ka kutamok ka kapagilangan ka kung gitar na ka kapagilangan ka kung panganang ka na ka nagusi sa giyang kutwa di ikaw nakapagkipagandisan ng nagiyang kutwa di ikaw nakita kabur giyanan aya makna niyan na kribatan ko manusia kanabar kay ni sapar wallah nagu kanabar kay ni sapar wagama akapamasang kasan gitar na mapia
Kapa masangka saya maknanya nan antuni ibana panganangkan amapia. Kapa masangka kapan amapia. Kapa masangka terak amapia. Kapa masangka walay amapia. Kenapa kanan ini sapar wagama. Ugain. Na ayat ini sapar ka wagama. Na giyang kutwa ka pagilangan ka. Sisa giyang kutwa tamu ka. Giyang kutwa di ka kang gesto sa sobra akang gesto. Giyang kutwa ayat maknanya nakapagusarang ka tamu ka. Kwaya maknanya na ribat. Udi na giyang kutwa ilang akang gesto. Ginan. Ayat maknanya na ini sapar rakatan wagama. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina ma mala'a adami wi'aan syarran min batnin da atigin pananagoy apino-pino umbawa anu adam aban yan nakalawan yan tigin manay sukap ka penuutian pamana sulangon o pananagoy nagyang kutwa kap ka penuaon kap ka penuian nadin ngalawan yan amarat tao na tigman na Rasulullah agyang kutwa kap ke penuh atan tu tian kap ke penuh atan tu agyang kaya ayam maknanya na mga tiantan bihasbi ibni adam ukhulatun yuqimna sulbahu kaya suku-suku dandin atigu Rasulullah ayap ke kanu tau uri agyang kutwa kanu tau na ayam maknanya na mapupaka begrian agyang kutwa bekukungian pamana kaya sukudan na ayam ke kanaka na kaya taguang kanian sa beger di kaniaman ayam di kapaman kedaan sa beger ayam maknanya na kaya sukudan na tigu Rasulullah agyang kutwa pekeneka na ayam maknanya na adna beger kaun uri na kaya taguang kanian sa beger fa in kana la mahala na udad na ukit tigman na Rasulullah udad na tigin mana yaukit ubaya maknanya na banyan mapakabagrupa agyang kutwa bakukung ka undin agyang kaya lawasaka nafasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi ayam ananian na ayakun akakan ati Rasulullah na telo bagi susah bagion na ayam ananian nagyang kayatian na telo bagi susah bagion na darpa panganangkan na susah bagion na darpa panginginuman na susah bagion na darpa uka penapas. Ginang ko niya maknanya na kaya susuko dan akakan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat lobetad udi na matalo bagi agi ang kaya mga tiyantano na susabagion na aya maknanya na anto na di ba na susabagion na panganangkan na susabagion na panginginuman na susabagion na kapenapas na yung problema ra katano na aya maknanya na niya panualangon na apanganangkan nagu panginginuman na dadar paun uwaya maknanya na kapenapas. Suwaya maknanya na kapakasubra sa ikukakan, kapakasubra sa ikupanginginuman na kebinasaan yan subudan, nagup kebinasaan yan suwaya maknanya na pamikiran utaw. Kebinasaan yan so pamikiran utaw, so akal utaw. Na leni man nagyang kaya masataniman to. Ayat na kadakalan, na kangudaan, na penggedam sa high blood, kangudaan, na penggedam sa ayam maknanya na diabetes, kangudaan, na penggedam sa ayam maknanya na langwan apit tibarangan apa niyakit. Mga antunin iba na kangudaan na complicated. Berang-berang aawida kalian sa ginawa niyan. Na aya sababanan naginan suka panubra si kuya maknanya nakakan. Si kudi kapagintaw si sagyang kaya dunia. Ang kayo no, nagira mapipanaan taman sutaw. Na aya maknanya na agyang kutwa kap kaniyan na din pegator. Di ema na niya na din yan pagaring sinagyang kutwa kakanian. Kaya ayaman na akakantano, na ayaman na niya nagupuntan, kaya na agyang kutwa panganangkan, na kiyan tano sa miya kay sisa. Kinuwa tanong na agyang kutwa dar pa, usala ka usana panganangkan. Ibarat o durian, kaya sisigat rakatano, agyang kaya durian, kumiyang ka sa durian, na pino-pino ka na tiyan ka. Na miya katurukan, na da ka makakan sa bagas, udi na da ka ayaman na niya na makainom, kaya po miya kadar pa, agyang kutwa sa timan apanganangkan. Ayaman adapat at Rasulullah, akakan na aya maknanya na susabagion na panganangkan susabagion na panginginuman susabagion na aya maknanya na anto na iba na kapenapas darpa o kapenapas sundu naginan ini sa parakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kotwa anto na iba na kapamagula na Peter Allah Ta'ala atiyan innal mubazzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura
mata na tingmana iwallah aso mga papasang ikapamagula, mga papasang ikapamagilang, kapag israp, mga taulaan at tigitano, kanu ikhwana syayatin, na ayaw betadiran na mga pagariya o syaitan, mga pagariya siran o syaitan, mga syaitan, wa kana syaitanu li rabbih kafura, na ayaw ko na abetad o syaitan, nasasangkaan yan sukan na niya. Ayaw mana, nasuka pamagilang sa tamok, ayaw mana niyan na kapamagilang sa langwan tamansan, na giyang kuto mga papasang ikapamagilang, na ayaw mana niyan na mga pagariasiran o syaitan, mga pagariasiran o syaitan, na ginan ikapunanggili tanusan kaso syaitan na ayaw mana niyan na ato na iba na ridwaitan wanan, ridwaitan wanan. Si kumanga ulama na ilan man nagyang kaya miano sa gyang kaya ayat si kumyaw na ayat tabiyat tiyatano na ayno sarya na israf, wala tusrifu, uba kanu pag-israf. Gyang kaya ikadua ayat na apitiro yan na tabzir, innal mubadzirin, mga papasang ikapamagula, na adong ko ng bida na ya at tigong mga ulama, gyang kutwa israf, na aya ko na pitiro na israf at tigong mga ulama, na giyanan suka panubra si kukang gusto. Ay ginan suwaya makna niya nakapanubra ko kang gusto, ay makna niya nagyang kutwa ping gusto na ka, napiya ka sobrang ka, saya makna niya na milang agyang kutwa ping gustong ka. Ibarat yan upanganangkan, napiya ka lala ka supanganangkan na dabungalangan upiya ka kanakaw. Nagyo tunaya makna niya nagyo tiptiro na kapagisarap. Na ayap man at tigo mga ulama patiro na kapamagula, nagyo na natiyan so kapapagusara sa ikutamok, sa ikusala ko unot na para tiya sa ikwallahu ta'ala. Gina na tingin iptiro na kapamagula. Mausar so tamok ka, sa isayang kutwa kanaba para tiya sa ikwallah, giyang kutwa ayaman na niya na kanaba unot-unot sa ikwallahu ta'ala, na giyo ito ikapamagula, ayaman na niya na, di mapamagula giyang kutwa tamok. Peter wallahu ta'ala, kukap mentugan niya na kung mga tao akikakadun sa lembak, ayaw maana niya na kanaba mapasang ikapamagula, nagukanaba manaba mapasang ikapagikot, kanaba mapasang ayaw maana niya na kasutigtan wa kakuripot. Ayaw katur wallahu ta'ala na tigyan, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Peter wallahu ta'ala tigyan na, walladhina idha anfaqu, so siran utuat tigmana iwallah, idha anfaqu, igira aming gusto siran, na lam yusrifu, na di siran pemagilang, di siran pemagula, walam yaqturu, na kanaba siran peman ayam na niyan na diikuripot, kanaba siran peman diikuripot, wa kana baina dhalika qawama, na ayam betad upagletan adwanan, na ayam na niyan na lembak akapapagintaw, ayam na niyan na ayapun apagletan ukapamagula, agus waya makna niya nakakuripot na lembak kakapagintaw aginan ukit apagkubayan wallah nagu-ukit ayam makna niya na ukit wagamatano agiyang kutwa antunin iba na di kang gusto tao sa lembak akang gusto kanabop kilang nagu kanaba niya manapupagikuti ginawa niyan. So Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala na ayakat tiruyan na tingin na walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, yang kutwa Peter wallah asusiran tua igira aming gasto siran, na di siran pepenubra, di siran pemagilang, walam yaqturu, naguda siran ayam ananian na kuripot, ay laysu bimubazzirina fi infaqihim fayasrifuna fawqa al-haja, ayam ananian na kanaba siran di pamagula, kudiran di kang gasto, kang gasto, fayasrifuna fawqa al-haja, apang gusto siran sa ayam ananian na baka sobra iyagiyang kutwa kailangan agasto. Kenapa siran upama di pamagilang? Wala bukhala ala ahlihim fayukassiruna fi haqqihim, nagu kenapa mangaliligit si ku mga pamiliran aba ayam ananian na pagikutan yan siran si ku ayam ananian na mga kabnariran ayam ananian na kanaba mga papasangi kapamagula, nagu kanaba mga papasangi kapagikot. Ginang ko niya na niyan na mga tao ako makadun sa lembak
kumakadun na kuwaya maananian na paglutan agyang kanan adua. So Allah Ta'ala na ayakatiruyan natigi na wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Lain man agyang kaya katiru Allah wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik ubang ka tigin baluya alimangka ama papatong si saligka ay mana niya na maligit pikato tigo mga lokos tano madalami tango ubang ka tigin baluya alimangka ami tatambed si saligka atig man ay wallah wala tabsutha kullal basta na ubang kapman na kayata sasadin sa kapasan ka ayam anani kakayatang kaun fataq'uda maluman mahsura ka makausid ka atig man ay wallah ayam ananian na makausid ka antunin iba na kapapaawingan ayam ananian na pagkawiswisan ayam ananian na ini sapar wallah so kaligat na ini sapar man wallah ubang kapman butawani sulangun utamok ka waya makna niya nakang gusto ka aya ako riyan ka na makapasundit ka nagu kebaloy ka pagkawiswisan ka nagu waya makna niya na kapapaawingan ka si sagyang putaping gulaw lang ka. So tigo mga lokos tano di ka lang na ginawa na lamba ka na ginawa aya makna niya na diyang kutwa din ka kang gusto nawang kapman pa kasubra ubang kap pa kasubra na ubang kapman pagikot si sagyang kutwa ayam na niya na diin ka akang gustuisi ko pamilyang ka so kailangan niran na kailangan na kibigay ka kiran na ubang kabad nuto pa kasubra agyang kutwa ayam na niya na diin ka kiran guston si sagyang kutwa ayam na niya na makikinanglan niran naginan anto na iba na pupunang gilaan tanong si sagyang kaya di tanong kapagintaw sang kaya dunia ayam makna niya na penanggilaan tanong uba tanong kilang agyang kutwa mga tamutan pitero mga umangan lagi dia kini Abi Sulami at tigyan naman ay wama tabasatta yadaka fawqa taqatik ka'adta bila shay'in tunfiquhu andin na tigyan naman ay kakayatang ka sa limang ka ayam na niyan na paya ka sobrang ka sugastong ka paya ka sobrang ka si kukigang kau pa nga pa kau sudigad na tigin na din na lambar ka ayam na niyan na mapanggastong ka fatakunu kal hasir na ayak keswa ka tigin manay na lagi dagyang kutwa ayam na niyan na minirpang ayam na niyan na ato na iba na pangangayaman adi pa kagagatumindig di pa kagaga ayam makna niya na tumindig nagianan makna niya nakapunanggili tanusan. So Ali radiyallahu ta'ala anhu na ayakatiru yan na tigiyan manay ma anfaqta ala nafsika wa ahli baytika fi ghairi sarafin wala tabdhirin wa ma tasaddaqta bihi fahuwa lak wa ma anfaqta riya'an wa sum'atan fadhalika haddu syaitan. Ayamana niya natigin manay na saat natigin sa manggastong kasi kung ginawang ka na gusto pamilyang ka tao si kusundwalain ka fi ghairi sarafin wala tabzirin sagyang kutwa din ka manggasto sa ginawang ka gusto ay makna niya na pamilyang ka sa karna ba subra karna ba ilang nagu kana ba ay makna niya na katumbuakar wama tasaddaqta bihi fahuwa lak nagusunganin amin isiligang ka nagiutwa tigin mana ibagi anaka si sagyang kutwa tamo ka wama anfaqta riyaan wa sum'atan fadhalika haddu syaitan nasad na tigin manay sa manggastong ka sa ayama na niya nakapakilelain nagukapakinagnagin nagiutwa tigin na ayama na niya na ontong nagukipantag utu wayama na niya na syaitan. Ayam na niyan na apya suding ka kang gustoy ko ginawang ka sagyang kutwa kailangan yan nasada ka to bagi na ka to apya gyang kutwa din kanimang gusto ko pamilyang ka na bagi na ka to
nagugiang kutwa di kami sidka nagiu tu bagi nak kasih ku tamoka nagupon di gading gusto saya mana niya nakapaki lain kapaki negen nada bali agi ang kutwa di kamang gusto da bali agi ang kutwa ayam mana niya nadi kamang gusto kaya pakilang agi ang kutwa di kang guston si kuya mana niya na langwan taman kagi uunutan akapaki lain agwe mana niya na uunutan akapaki negen so Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala na ayat teruyan natigian na al-aqilu yudabbiru bi'aqlihi ma'ishatahu fid dunya ayat tigina berakal lagi yang kutwa din yan perasa-rasaman lagi yang kutwa kapapagintau niyan sa iku dunia fa in kana faqiran ijtahada fi kasabin wa sina'atin takuffuhu 'anid dhulli lil khalq amaya tigina ka pubari lagi yang kutwa tau na penamar sa kapangawiyagan nagukambal sa ayam ananian na langwan tamansan kebalui ayam ananian na pakatiyokopon sa ayam ananian na dinia nakapakarunda na siku kaadin dito ko ni barakal ayam ananian na upama kapubri na pengilay saukit ayam ananian na kapakatunian sa kawiyagan yan adis kanian mabalui amakarunda na siku ayam ananian na kaadin amakapapumangnikiran wa qallala al-alaiqa wasta'mal al-qana'a nagwaya kung panabarakal nagyang kutwa kanabala yung nagyang kutwa kitutumpo kiyan ako mga tao abaya ma na niyan na ayadin yan itundugan na sa mga tao saan naman ay kapakakuan yang kiran sa pirak wasta'mal al-qana'a nagwaya ma na niyan na inusar yan nagyang kutwa kasusu at yan ako bagian na inibigayron wallah subhanahu wa ta'ala sa adun sa tao agian na ikapagintaw niyan kisagyang kaya dunia fa'asha saliman min mananin nasi azizan bainahum nagyang kutukan nakapagintaw niyan na miyabaloy sa kanyan amya kalidas sa kanyan si iko panunong ka umanga tao giyang kutay po panunong ka umanga tao na gumimbaloy sa kanyan amabagar si iko ay maanan yan nandulunan umanga tao wa in kana ganigyan fayambagi lahu an yudabbira fi nafaqatihi naya kung man abarakal na amay ka sa kanyan nakawasas kanyan na di niyan yung geda-gedaan ngudi niyan ipamimikiran na nagyang kutwa ayam na niyan na kapanggustuhan niyan ako tamukian khawfa an yaftaqira fayahtaja ila dhulli lil khalq sagyang kutwa kapanggusto niyan na inunian perasa-rasama inunian pamimikiran na inunian yung geda-geda kalakyan sa ubas sa kaniyang bed na mapobre na makinanglan agyang kutwa ugupon mga tao na pakarundo na sa kaniya na sa iku mga tao gitu sabab aya kabayar katan wallah nasitan ko lembak akapagintaw di tanong pakapsubraan sugasto na di tanong mantan to pagikutan aginawatan ini sapar wallah agyang kutwa ayam ananian na anto na nibana agyang kutwa kapamaguda ini saparakatan wallah agyang kutwa kapukilang asis agyang kutwa mga tamuktan ayat tinudan tanong saya na sukang gusto si ku tamok si ku untol si ku benar lagi dua nga masjid lagi dua yang makna niya na mga madrasa lagi dagi yang kaya mga seminar tano na sudi si imang gusto na kanabotop kitong sa kapagilang ibarat yan na api alang utamo ka na inusara kasi ku agama na kanabotop kitong sa kapagilang unago kanabotop kitong sa ayam makna niya na kapamagula ayap kitong sa kapamagula nagyang kutwa kapko sa utamok amidi sumra sadawan yan bali nagyang kutwa kapko sa utamok sa ikuribat kanaba sa ikuntol so paman so kapko sa utamok sa ikwagama na dito kitong sa kapamagula nagwe makna niya nakapagilang nagyang kutwa kapko sa riyang kwagama so Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu na si sagyang kutwa masaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini pananawag Nabi o antawar kanui penggesto si kulalang ku Allah na so Abu Bakar na tinimu yan sulangun utamu kian na din na liyang ba yan ako pamilya niyan inuit yan ako Rasulullah na tigman na Rasulullah piray liyang ba ako pamilya ka na tigu Abu Bakar din na tigin aliyang ba ako pamilya ko makaliw-liw si ik wallah ang susugian na di man ito na
si iku Khadijah radhiyallahu taala anha na aya betadi Khadijah na kawasa mangawasa aya maknanya na balu sakanian na kawasa mangawasa pada sakanian aku aya maknanya na mga pipi abai si iku masanian kami ya kadak dakala mga alay kadatu mga alay tamok aya maknanya na pianok sama niran su Khadijah na aya maknanya na dasiran kabay ayo Khadijah da balikiran ini bukan Khadijah na urianian na ini uduku Khadijah aginawanian ci Rasulullah na piang aroma sakanian Rasulullah asakanian na kawasa sakanian kami nindegang sakanian penuh Rasulullah na kagi kawapat su Khadijah na did na mialam ba ko tamu kian kakawasaan yan kapala palen yan inusar sa iku agama pala palen yan inusar sa iku ya makna niyan na agama nilay ni man to so kausar ako tamu ko agama na apiapan linga na kaun sulangon utamo kana kanabo to kapamagilang kanabo to kapamagula kanabo to ayama na niya nakitung sa antunay ba nakapagisrap ugid nasukap ko sara ko tamo si ko sala ko unot na parate si ko wallah sala ko ayama na niya na antunay ba na ikasu at wallahu taala na giutui ayama na niya na antunay ba nakapamagilang si ko tamo lagi do pagusaran na ko ayama na niya na mga bertedi lagi do pagpagusaran na kuwaya makna ni na mga okasyon asalakaw si kuwaya makna ni na ikasusto at wallah lagi do pagpagusaran na kuwaya makna niyan na salakawsan naginan na palayaan na nakapagilang si ikutamo ko pagpagusaran na kukandermat pagpagusaran na kuwaya makna niyan salakawsan ada baw na kamapian ang ginawa nagda baw na kamapian kuwaya makna niyan na agama tanwa agama Islam na idapat yung sisagiang kaya masatan may ilang sutamo ini lang sutamok waya makna niyan na langwan tamansan aya makna niyan na dabali niyan si ko kakawing-kawing niya masasububay sa aya makna niyan na gawin na sarpa tutuyo ko nun may ilang mo to so aya makna niyan na kaya pagana si kumadakala tao na madakala panganang kanapagpumangilabad di kailangan may ilang mo to Nilang utuaya makna niyan na anturi ni ba nagasto na upama kasakatan na malutan waya makna niyan na kenetan agi ang kanan alagidanan na ya makna niyan na si itanong ya kakadun si ikwanto na iba na lembak nagay sa susuniman to kaya di kunti-kuntisan na ya makna niyan na sadun sa makatuon sa mape function hall siya tanwa tiran sa hotel kamape sa paras nailangan mamuwa miya ka tepi sukeru mai na did na miya namba waya makna niya na bai agi tuman natamo ko to bai suman subetang natamo kana no bai kenapa nan tamo ko mbelalok gitu dan tanong so waya makna niya na betang na did na basa nakapa arulok sutaw aya makna niya na apia niko karakanan ubay aya bu aya makna niya na mapembagyan no lokos waya makna niya na wata na sabu say bagyan waya makna niya na wata yan ay dapat yung sagyang kaya masatan inusar tano subetang na datan no penudasan ako kibito ema na rin nakirkul dapat na imagay tanong kiran na nasikiran miyatimo na nawaya kabaya yan na penggaston anagaston o gito ema na niya nakabaya yan nasira ka tanong na dami sampai sa udas agi ang kutwa ay ema na niya na anto na iniba na tamo kagi ang kutwa ba kenapa ana nakabenar ulos agi ang kanan ayam ana ni na betang karkanan wayam ana ni na wata mapala dagi ang kutwa tamo na ipila di sagi ang kutwa ba nasa din sa ini kidi ni ano na diyon masasangka sagi ang kutwa ayam ana ni nakapagusaran ni si sagi ang kutwa tamo na dapat yung sagi ang kaya masatan miya kapira masumbeli supeng aroma miya ka betang mini betadian lagi ang kutwa betangian ibarat waya makna niya na 300,000 na mini betadian na sagi ang kutwa kini betadagi ang kutwa tamo kana miya tang kada aya makna niya na mali ni sa kini betadian aya buah kurangun na kakuluan sa kawing na miya kuan niya lagi ang kutwa bai miya pangaruman niya lagi ang kutwa bai na idapat ka di pun pakapanig sagi ang kutwa kawing anong nakialangan nakateso 10,000 kateso 20,000 pelantong lakasagibun langwan tamansan so tigira na siyong beli ka sumama saling na siyong beli ka pansatango lagi ang mana na yaman na niya na lagi danan
Napadanan ako kapangarap sa tamok. Dia mana naman nakaplalantom na may lawanan akapraransom. May lawanan nakapraransom makabudin suwaya makna niya nakasakit o kitian. May lawanan nakapraransom makaanto na ikabenar kasagian kaya mama sarap pagalangin kaun. Nalagi do kapraransom. Inong kapkuha mama ini. Anto na ikabenar kakutamukian. Anto na ikabenar kakutamukian. Naginan man, ayam makna niya na kapananggilaitan. Si sagian kaya ditano kapagin tau sagian kaya dunia. Kagian kaya dunia na inwa imabibina sa kamata na kadipakak na sa dusa. Dipakak na sa dusa. O manisa na pinggil bakiran ni nagian kotwa yang makna niya na piti barangan. Akadustaan sagian kaya dunia. Na piyagda sa numan sagian kotwa tamo ka haram. Yang kotwa tamo kaya makna niya na jisak. Na umanisa na yang makna niya na piya magara bayaan yan. Pisu sakuyaan niran. Nagianan. Ayam makna niya na penanggilaan tanunan. Nah, wa minal israfil ladzi yaqa'u fihi ba'dun nas. Pada tingin mana iyo mga ulama akapagi serapap kesugu mga tao lagi ang kanan mi aluitan. Lagi do kapagi serap si ko mga kanduri, kapagi serap si ko kakawing-kawing, kapagi serap si ko piti barangan na mga okasyon. Na pada anak waya makna niyan na kapagi lang si kwanto na iba na tamok. Lani man api suagama si kuagama na api agi ang kutwa kau sarsing. Ini suku rakatan wallah so kapamaigo. Ini suku rakatan so kapagabdas. Lagi ang kutwa ka pergi lang asagi ang kutwa igna ini sapar penuagama. Lani man lagi ang kutwa ka tiru nabi. Atigin manai. Ayama nanian nami alu sa hadis. Abi apa nutulu Bukhari Abu Muslim. Apa deku hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu atigina أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. Ini mana yang kaya tanu dini mana yang kaya katiru tiguanas. Suatu tigin Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tigin adi ni mi pagabda sa igna sa akop. Giang kutwa isa ka akop paig nami pagabda sa Nabi. Na ayat mana mi pigu yan tigin mana ina isa ka gantangay. Na dapat yung sagiang kaya masatan. Ayaman na niyan na api agiang kaya igitanu na ditanu ka kontrol. Hagi na ditanu di mamagabdas na miya makabag-bag agiang kutwa kapakandara tanoron. Na padanan sakap pamagilang. Ini itunganan waya makna niyan na agama tanu agama Islam. Sakap kilang agiang kutwa ayam makna niyan na ig. Api apa miya kalalaswig. Na di ka pa kaya agiang kutwa kapagilangaon. Sa ayam makna niyan na ini saparanan agama tanu agama Islam. Miya kay sanungan ada miya kataling Arab. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam na pupugisa niyan sa Nabi. Ipupugisa yang ku Nabi. Agi ang kutao kita kapagabdas fa arahu al-wudu'a salasan. Na piyaki ilayron Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapagabdas maka talo maabdas so paras so waya makna niyan na 5 so ini paki ilayron Nabi sallallahu alaihi wasallam uriya niya na pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam hakadha al-wudu' gina nating Nabi kapagabdas faman zada ala hada faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Nasab man nating Nabi sa sobraan niya nanan ayam mana niya na sobraan niya so kapagabdas maka tetelu ka sobraan nanan nating Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab na ratigin miya ka prata sa ayam mana niya nagalabak wa ta'adda miya ka panubra wa zalam nagwaya makna niya na miya ka panalimbut nating Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayam makna niyan na kapkilang agiang kaya tamok nagiang kotwa ayam makna niyan na giang kotwa kapku saro tamok si sagiang kotwa diuntol giang kotwa ayam makna niyan na diuntol ibaratian na mingges to kasaya makna niyan na ayam pingges to na nagiang kotwa ribat mudina maka susupa kasi kuagama. Ia moto pama ayam makna niyan na surang agama tan agama Islam na gitu na pulutu saya makna niyan na antu na iba na kapamagilang ayat pitru kiran Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi nila na tig Nabi sallallahu alaihi wasallam agiang kutwa neraka si isa alungan amori apoy si isa alungan amori. Nagian na ni kapenanggili tanusan. Uba niyo kalilipati di tanu pa kalilipatan. Agiang kaya mga tamok tano na ipagisir ka tanwayan si isa alungan amori. Ipagisir ka wanto na iyo kita kaya sukatang kaon nagwipagisir ka pan wanto na iyo kita kaya gustuang kaon.
Taman ko ya makna niya na kaya pagi serapang kaun. Giyang ko to kaya pa magula ang kaun na ipagi sir ka penutu alungan ini pagi sir ka ka penutu sa alungan amori. Pagi sir ka inung kay ni pagi lang asu tamok ka. Inung kay ni perata. Agi ang kaya ayam makna niya na tamok ka. Nagina na ipagi sir ka nan si sa alungan amori. Nagiyo to ba? So kapag usara ko tamok si ko haram. Kapag usara na ko ayam makna niya na haram na penutu si ko kapag israp. Penutu kapag israp. Suki pamasanon sa ayam makna niyan na pakabrag. Suki pamasanon sa ayam makna niyan na haram. Napaduto sa ayam makna niyan na kapamagilang sa ikwanto ng iba na tamok. Paduto sa kapamagilang sa tamok. Miyado yung Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin na la tazulu qadama abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqtah wa fima anfaqa. Di na tingin masagnat malakat sumbala apal o uripan sa alungan amori sa taman sa dirun miisa so umurian wandun yan riyonot naguso ilmu yan wanto na yung kita kiyang galbakan yanon nagu ipagi so panasot tamok yan wandun yan miyasukat anto na yung kita kaya sukatan yanon wa fima anfaqahu nagu andun yan pinggasto na so kiyang gasto at tanong ko tamok tanong napalir ko tanong ipagi sa alungan amori na dapat ka miyang gastong ka kaya makna niya na ilang miyang gastong ka ko kapamagula kapagisrap dan kang gasto ako agama ipagisir ka ng sisalungan amori makaligtas sa kapan kaya makna niyan na anto na iba na kaya sukatang kaun nayap man ako mangka ipagisir ka na suwaya makna niya na kiyang gasto ang kakutamok ka na upama kaya makna niya na ketratrangatan sa kang gasto aya kabayatan na may lang-ilang sutamok tanong malangalangan sa tamok tanong upama kagyuti kabayayo na ilangan ka din ugid na kumang kanan si sa alungan amori agyong ko to kailangan kasi ko tamok ka waya kabaya ka na puno ba kang gusto subra na kasugastong kakapama na malakay pirak nakatanso agama naroon nakapaka subra sugastong kakaapi lang na kaun inulog sa tamok ka na dabon may lang kaya makna niyan na balas ay bagay ka wallahu ta'ala balas ay simbir kaun wallah subhanahu wa ta'ala وهذا وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته